Istraživačko-dokumentacioni centar, nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, osnovan je u aprilu 2004. godine. Ja nikad nisam mogao prihvatiti da Bosna funkcioniše na principu podijeljenih etničkih zajednica, pa čak, znate, ljudi su, evo što kažu, i u smrti podijeljeni. Ne samo ovi živi, nego i ovi mrtvi su na taj način podijeljeni. Zadatak koji je pred sebe postavila ova profesionalna organizacija je rad na istraživanju i prikupljanju dokumenata i činjenica o genocidu, ratnim zločinima i svim ostalim oblicima kršenja ljudskih prava. Počeli smo prije nešto više od 2 godine, jednostavno zato što smo vidjeli da prošlost, znači naša nedavna prošlost, ona ratna od 1992. 1995. počinje da se zaboravlja. Postoje desetine hiljada imena ljudi koja niko nije zabilježio. Postoje žrtve o kojima nikad niko nije progovorio niti jedne riječi. Dakle, mi smo bukvalno nastali iz jedne nužde da se takva stvar nastavi, jer kao nevladina organizacija radimo taj posao zato što država nema strategiju u toj oblasti. Naš je cilj na jednoj strani da sakupljamo faktografiju, da je sistematiziramo, a poslije toga analiziramo i donosimo na bazi nje zaključke. Želimo izbjeći svaki oblik manipulacije podacima i zaključivati samo na onome što je faktografija. Najveći projekat koji je centar do sada pokrenuo je popis svih ubijenih i nestalih građana Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. godine. Predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra je Mirsa Tokača. U ovom času mi smo u nekoj završnoj fazi projekta koga smo nazvali gubici stanovništva, zapravo pokušaja da se dođe do što potpunije liste žrtava građana Bosne i Hercegovine koji su ubijeni nasilnom smrću, bilo da su oni civili, bilo da su oni vojnici. I to smatramo jednim od zaista fundamentalnih projekata i centra, ali mislim da će on imati dalekosežne konsekvence i za cijelo društvo. Prema podacima Istraživačkog dokumentacionog centra prikupljenim do 16. decembra 2005. godine, kada je pokrenuta kampanja prezentacije prikupljenih podataka, u Bosni i Hercegovini je ubijeno ili nestalo 93.837 građana. Od toga je 63.687 građana bošnjačke nacionalnosti, 24.216 građana srpske nacionalnosti, 5.057 građana hrvatske nacionalnosti i 877 građana ostalih nacionalnosti. Izraženo u procentima stradalo je oko 68% građana bošnjačke nacionalnosti, oko 26% građana srpske nacionalnosti, oko 5% građana hrvatske nacionalnosti i oko 1% građana ostalih nacionalnosti. Prema statistikama IDC-a u Bosni i Hercegovini je ubijeno ili nestalo 35.046 civila. Od toga je 30.514 građana bošnjačke nacionalnosti, 2.076 građana hrvatske nacionalnosti, 1.978 građana srpske nacionalnosti i 478 građana ostalih nacionalnosti. Ukupan broj vojnih žrtava je 54.507 građana, od čega je 30.173 građana bošnjačke nacionalnosti, 21.399 građana srpske nacionalnosti, 2.619 građana hrvatske nacionalnosti i 316 građana ostalih nacionalnosti. Svi navedeni podaci prikupljeni su do 16. decembra 2005. godine. U decembru 2005. godine IDC je pokrenuo kampanju koja će prezentirati prikupljene podatke za popis ubijenih ili nestalih građana Bosne i Hercegovine. Javne tribine organizovane su u 12 bosansko-hercegovačkih gradova. Danas smo krenuli u Banja Luku, zapravo jutros rano, morali smo da dođemo na vrijeme. Jedan je zakazana prezentacija, prva prezentacija u ovoj kampanji, ostalo još nekoliko vjerovatno hiljada imena da se unese u bazu, ali ovo je već sad dovoljno da se mogu i neki zaključci donositi, da se može vidjeti šta se dešavalo i koji je to broj i osnovi ljudi i tako. Baš biće interesantno vidjeti reakcije.
ono što mi tretiramo kao neki vrbarski region od gore od Gornjeg Vakufa pa do evo dole do Banja Luke izgleda ovako. Vrbarski region obuhvata općine Banja Luka, Bosanska Gradiška, Bugojno, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo i Tešelj. Prema preliminarnim podacima IDC-a u Vrbarskom regionu ubijeno je ili nestalo ukupno 8.159 građana. Od toga je 4.711 građana srpske nacionalnosti, 2.965 građana bošnjačke nacionalnosti, 482 građana hrvatske nacionalnosti i jedan građanin iz kategorije ostalih nacionalnosti. U procentima to je 58% građana srpske nacionalnosti, 36% građana bošnjačke nacionalnosti i 6% građana hrvatske nacionalnosti. Najveći broj ubijenih i nestalih osoba u Vrbarskom regionu stradao je tokom 1992. godine. Svi navedeni podaci prikupljeni su do 16. decembra 2005. godine. Mislim da je ovo najkraći i najbrži put da se izbjegne ono čemu smo svjedoci od samog početka krize u bivšoj Jugoslaviji, a to su manipulacije brojevima žrtava. Na koji način kada vi dobijete i patološku analizu da je neko nasilnim putem stradao, kako se može utvrditi da je on ubijen od druge strane, od pripadnika drugog naroda ili je možda poginuo od granate u nekim sukobima gdje direktno nije bilo kako bih rekla, lice, ne zna se koje ga je ubilo, nego jednostavno granata je došla ne zna se s koje strane, možda i sa strane pripadnika njegovog naroda. Kako odvajate one slučajeve gdje imamo, a činjenica je da je bilo ubistava međusobnih u okršajima. Što se tiče patološke analize i to je stvar stručnjaka. Ja neću da utvrđujem odakle je granata došla i kako je došla. Ja hoću da utvrdim da je čovjek poginuo u određenoj lokaciji. A to imaju eksperti, imaju istražni timovi koji to treba da rade. I kod nas se neke stvari zapravo petljaju. Ja nisam odgovoran za to. Ja sam uzeo odgovornost kao nevladina organizacija, istraživačka, profesionalna, da uradim jedno istraživanje, da popišemo žrtve, da imamo to. A to, da li je u Banja Luku pala granata, pa nešto srušila, ubila nekoga i odakle ona doletila, to postoje stručnjaci koji to imaju da utvrde, ja se time ne bavim. Civili i pripadnici vojske nije sporna tema. Uopće nije sporna tema. Civili su ljudi koji nisu nosili oružje, koji nisu bili pripadnici vojne formacije i nisu nigdje registrovani da su bili pripadnici bilo koje vojne formacije. Dakle, vi imate vojna groblja gdje su ljudi sahranjeni. Ja sam ih obišao sva u Bosni i Hercegovini. Imate šehidska groblja, imate evidencije ministarstava, imate evidencije udruženja šehidskih porodica i udruženja palih boraca raznih vrsta. Imate imate knjiga, kad vi dođete kod mene da vidite koliki su to buntovi knjiga raznih udruženja. Kad vi to sve izukrštate, vi vidite zapravo da se pred vama nalazi civil ili vojnik. U Vrbarskom regionu ukupno je stradalo 1790 civila, od čega je 1208 građana bošnjačke nacionalnosti, 310 građana hrvatske nacionalnosti, 271 građanin srpske nacionalnosti i jedan građanin iz kategorije ostalih nacionalnosti. Od ukupno 6323 vojne žrtve u Vrbarskom regionu, 70% su građani srpske nacionalnosti, 27% građani bošnjačke nacionalnosti i 3% građani hrvatske nacionalnosti. Koliko mi znamo, i to je jedna sporna tema, jer svi koji su stradali u Srebrenici, a pripadnici bošnjačkog naroda, oni ih tretiraju kao civili. Bez obzira što su to muškarci koji su prije toga imali i oružje, bili naoružani, ali oni tvrde da su svi bili civili, da su bili nenaoružani, iako su bili vojno sposobni. Što se tiče Srebrenice, gospođo, uopće nije važno da li su ti ljudi bili vojnici ili civili. Oni su bili zarobljeni i ubijeni. Oni postaju jednog časa kad ih zarobite ratni vojni zarobljenici, zaštićeni po ženevskim konvencijama. Dakle, on nije zaštićen ako je poginuo u vojnoj operaciji. Dakle, borba se vodila. To se desilo. Spomenuli ste na nerazriješen status 4000 imena. Zanima me ko su oni, to je prvo pitanje. I drugo pitanje, da li se u vašoj bazi podataka nalaze imena Srba iz Sarajeva koji su svima nama dostupni na stranici, internet stranici MUP-a Republike Srpske? Ovo 4000,
Ja sam to tako nazvao nerazriješen. Nama je to gotovo 100% razriješen status. Međutim, mi ne žurimo istraživanje, ne trčimo mi da nekog svrstamo u civile i u vojnike, dok nemamo dovoljno elemenata za svakog od njih da kažemo ovo je to i to. Dakle, mi smo njih sve držali jer upravo zbog ovog o čemu je govorila gospođa. Imate izvore pa se mi još dvoumimo, čekamo 3. i 4. izvor da vidimo da li on zaista vojnik. Jer, pazite, ako nekog nemate nigdje u evidencijama, a ja mogu vam garantovati životom 100% vojne evidencije sređene, onda teško je pretpostaviti da je on bio vojnik jer bi bio zbog ove penzije o kojoj govorim. Ali mi ne žurimo, nije to. To je 4.000 ljudi u ovoj cijeloj priči, to je 4%. Negdje ja očekujem na kraju priče ove oko 100.000 imena u bazi, tako da ćemo mi to u međuvremenu isto razvijati. A što se tiče Srba u Sarajevu, ja naravno imam Srbe u Sarajevskoj bazi, ne daj Bože da ih nemam. Ali ne kao Srbe, nego kao građane Sarajeva srpske nacionalnosti. To je velika razlika. To je ogromna razlika. A što se tiče toga na internetu, ja vas zaista želim poštediti da tragate za tim. Mislim da je to jedan neodgovoran čin bio, to je ocjena mnogih ljudi pametnih, da to što su radili s tim spiskom da je krajnje nekorektno, da je manipulacija. Prođite kroz taj spisak pa ćete vidjeti kako je on koncipiran. Pošto ste ovdje naveli nestanak, odnosno podijelili žrtve po regionima, baš me zanima gdje su bila najveća stradanja Bošnjaka, gdje je Hrvata, gdje je Srba po regionima, kako ste bi rekli, onim slivovima rijeka? Najveća stradanja su u Podrinju Bošnjaka i Sarajevu i dolini Sane. Ono što vam ja ovako mogu reći. To je za Bošnjake? Govorim o Bošnjacima. Što se Srba tiče, vidjeli ste kakvi su rezultati. Da, pa gledamo ovih 1900 i neko ime. Broj. Dakle, najveći broj stradalih Srba je Sarajevo, Goražde, Goraždanski region, to je ove linije fronte manje i više kako su se kretale, Bihački tamo dio, ali vidjet ćemo što će analiza pokazati. Bitno je znači da svako može da utiče na ovu bazu faktima raspoloživim. Prema tome, možda je bitno reći koja je moguća forma uticaja na dalji sadržaj ovog popisa. Tako da se izbjegne bilo kakva manipulacija, ovo što ste rekli, da svi stave potpis na taj popis. Mislim da bi to bilo značajno možda da... Hvala kolega Bogdaniću na ovoj intervenciji, ona je zaista važna. I zapravo ove javne rasprave, ove javne prezentacije, naš napor da ovo guramo kroz javnost su zapravo djelimičan odgovor na to. Dakle, ovo je dostupno. Na web stranici se recimo može naći formular koji se može popuniti, razumijete? Može se doći, može se nazvati telefonom, može se dogovoriti sastanak bilo gdje, bilo kad, u koje vrijeme. Dakle, ljudi, ovo je potpuno za njih otvoreno. Svako ko je protiv utvrđivanja istine znači da nije dobronamjeran, da ima neke druge mračne ciljeve. I mi jednostavno podržavamo taj projekat. Prezentacija me oduševila zbog toga što ona se temelji prije svega na jednom pristupu naučnom, stručnom, kvalificiranom, objektivnom, realnom, da kažem civilizacijskom. Što nije naklonjena, nije navijačka, nije propagandna, nego govori o činjenicama. Ja sam rekao... Ovo je vaš projekat koji je naš. Ništa ovdje nije naše specijalno. Zašto sam ja to rekao? Poželio sam sretan rad, jer znam da sam ja naišao, kad sam ja došao prije 4 godine, znam što sam ne dolazio. Ja očekujem da ovi ljudi koji su se uhvatili u jedan veliki problem, da će naći snage i izdržati svakodnevne političke pritiske, jer političarima ovakve stvari, upravo koji su ih doveli, a i dalje vode, obzirom da svaki dan licitiraju nekim projekama, dovode u pitanju i u zabludu stanovništva, jer niko nije ustanovio neke brojke, a bez toga nema nam ni budućnosti.
Ovdje je bio jedan broj ljudi, da li on bio reprezent grada ili slično, nije uopšte bitno. Bitno je da se ovo desilo, bitno je da će mediji ovo zabilježiti, bitno je da će se u budućnosti, i to vrlo skoro, ljudi koji su izgubili svoje najmilije moći preko putem i pomoći Nacionalnog dijalog centra za koje ja trenutno radim, moći doći do nekih imena, moći se zainteresovati za sve komšije, šta je s njima, da li su živi, da li su umrli ili slično. I tako da mislim da je bitnija reakcija koja će doći posle ovoga. Region Podrinja obuhvata 16 općina. Do sada u našim istraživanjima imamo evidentiranih 28.740 imena. Ono što je karakteristično za područje istočne Bosne jeste da su ovdje pretežno stradali civili. Podrinjski region obuhvata općine Bijeljina, Bratunac, Čajniče, Foča, Goražde, Han Pijesak, Kalinovik, Rogatica, Rudo, Srebrenica, Sokolac, Šeković i Višegrad, Vlastenica, Ugljevik i Zvornik. Prema preliminarnim podacima IDC-a prikupljenim do 22. decembra 2005. godine, u regionu Podrinje je ubijeno ili nestalo ukupno 28.592 građana. Od toga je 22.956 građana bošnjačke nacionalnosti, 5.572 građana srpske nacionalnosti, 16 građana hrvatske nacionalnosti, 14 građana romske nacionalnosti i 34 građana iz kategorije ostalih nacionalnosti. U procentima to je 82% građana bošnjačke nacionalnosti i 18% građana srpske nacionalnosti. Podrinje je prostor koje je najviše stradalo kada se upoređuje broj stanovnika na tom prostoru i broj žrtava. U regionu Podrinje ukupno je stradalo 17.376 civila, od čega je 16.735 građana bošnjačke nacionalnosti, 614 građana srpske nacionalnosti, 14 građana romske nacionalnosti, 12 građana hrvatske nacionalnosti i jedna osoba iz kategorije ostalih nacionalnosti. Od ukupno 11.151 vojne žrtve u regionu Podrinje, 56% su građani bošnjačke nacionalnosti i 44% građani srpske nacionalnosti. Najveći broj ubijenih i nestalih osoba u regionu Podrinje stradao je tokom 1992. godine. Svi navedeni podaci prikupljeni su do 22. decembra 2005. godine. Dakle, sve u svemu, kad prođete Uzdrinu i Nizdrinu ili malo lijevo-desno kad se skrene, vi zapravo shvatite da je Podrinje jedno stravično poprište zločina. Ja sam izgubila isto dijete u ratu, djevojčicu od 10 godina i znam vrlo dobro kako je izgubiti dijete. Nažalost, u Goraždu se ništa nije učinilo po pitanju makar registracije civilnih žrtava rata ili bilo koga drugog. Kako je malo je bilo ime? Berina Hoda. Je li to? Berina. A sad ćemo samo da pogledamo šta nam fali za Berinu. Je li otac Azim? A što nemam slike na Fija?
U gradu Goraždu, prema podacima prikupljenim do 22. decembra 2005. godine, stradalo je ukupno 1540 građana. Od toga je 1193 građana bošnjačke nacionalnosti, 317 građana srpske nacionalnosti i 30 osoba nepoznatog statusa. Izraženo u procentima, to je 77% građana bošnjačke nacionalnosti, 21% građana srpske nacionalnosti i 2% građana u kategoriji ostale. U Goraždu je ubijeno ili nestalo 405 civila, od toga je 300 građana bošnjačke nacionalnosti i 105 građana srpske nacionalnosti. Od ukupno 1127 vojnih žrtava, 78% su građani bošnjačke nacionalnosti, 19% građani srpske nacionalnosti i 3% građana nepoznatog statusa. Najveći broj građana Goražda stradao je tokom 1992. godine, a za veliki broj žrtava još nije utvrđeno tačno vrijeme stradanja. Svi navedeni podaci prikupljeni su do 22. decembra 2005. godine. Osim što vi prikupljate ove podatke i za te sve žrtve da se zna koliko ih je tačno, ja bih željela da pitam da li vi provjeravate istinitost priča od nas, porodica žrtava rata, kada dođemo kod vas, ispričamo svoju priču. Mi provjeravamo podatke. Ništa mi ne uzmamo zdravo za gotovo. Moje iskustvo dugogodišnjeg rada govori da postoje ljudi koji znaju da slažu. Da najnarodnijim jezikom kaže. Iz njima samoznanih razloga. Ali zato je ova komparativna metoda važna. Mi ne želimo ni od čega praviti svetu kravu i reći ovo je apsolutno tako, sve podliježe provjeri i to je važno, da svak zna, da može doći i reći ja znam to i to. Da li vi nama možete pomoći kada mi budemo procesuirali ljude za koje mi znamo, imamo svjedoke da su počinili te zločine, odveli naše najmilije i sada mi hoćemo da tužimo na državnom sudu, znači pitam vas da li vi nama možete kao centar pomoći u toj tužbi, u pronalaženju tih zločinaca, mislim da nam dadnete savjet kako brže da dođemo do te tužbe. Pazite, sve ovo što radimo upravo zbog toga. Ovo ne bi imalo smisla ako se oni koji su najodgovorniji ili makar neki od njih ne procesuiraju. Dakle, sve to nema smisla, jer ovi ljudi nisu poginuli od tajfuna niti od tsunamija. Evo, zgodno mi je ovdje što je na ekranu sada pita ova žrtva Mirsade, je li se on sad vodi u broju u Vogošći ili na Iliđi opštini ili općini ili u Novom Sarajevu? Ovdje se, ima li još pitanja pa da ja... To je to, suština. Ovdje se on vodi po mjestu stanovanja, Vogošće. Dakle, kako mi to kažemo, mi moramo negdje zakucati ekser. Za nas je zašto važno da to bude općina stanovanja? Zato što se sve desilo u određenom trenutku 1992. godine. Mi smo svi živjeli 1992. godine na određenim adresama i nama je prvi prioritet zabilježiti mjesto gdje je čovjek stanovao 1992. godine. Dakle, to je prvi kriterij i tu zakivamo ekser, kako mi to kažemo. A poslije toga, u analizama koje mi možemo da radimo, mi možemo pratiti, kao što je recimo ovome čovjeku se dešavalo, da je živio u Vogošći. Evo vidite, slučajno smo dva čovjeka slično našli, da je on rođen, pa je stanovao u Novom Sarajevu, pa je poginuo na Iliđi. Dakle, mi te odnose možemo pratiti onda. Obzirom da je ovo jedan vrlo zahtjevan projekat koji, pored ljudskih resursa, zahtjeva velika materijalna sredstva, da kažete ko finansira ovaj projekat? Ovaj projekat finansira u cijelini norveška vlada. Ministarstvo vanjskih poslova Norveške sa iznosom od 950.000 km. Kad se jednom ustanovi tačan broj, jer mi govorimo često puta, ako kažeš toliki je broj, pa daj imena, dosad se imena kriju. Ovaj će projekat otkriti imena. Možda sam u početku bila i skeptična kad je tek počeo raditi, ali kasnije sam se upoznala malo sa metodom njegovog rada i mislim da je na dobrom putu. Kado, mi smo imali žestoke rasprave na razne načine sa pojedinim udruženjima. Ovo, ljudi, nije moj projekat. Ovo je naš projekat. Ja ne mogu ništa uraditi bez ljudi koji će pomoći. Ovo je naše i ovo je vlasništvo građana ove zemlje.
Jako sam impresionirana ovim predavanjem. Baš me ono i dotaklo i mislim da je nešto ovako je trebalo da se čuje i da se vidi i da se baš uključe obični građani u ovako nešto. Ova prezentacija je stvarno dirnula me duboko. Prvo radi samog razloga zbog čega je rađena, a drugo radi zajedničkog života kojeg mi moramo imati. Siguran sam da će ovi podaci biti najrelevantniji, jer gospodin Tokača je uspio da prevaziđe jedan aspekt, a to je etnički pristup, ekstrema, ja bih rekao, etnički pristup koji se do sada uglavnom nudi, a to znači da svako istraži unutar svoje nacije. Međutim, ovaj projekat ide korak dalje. Norwegian government supports the Research and Documentation Center. Vlada Norveške podržava projekat Istraživačko-dokumentacionog centra zato što vjerujemo da je suočavanje sa prošlošću preduslov za razvoj stabilne i napredne Bosne i Hercegovine, integrisane u Evropu. Integrated into Europe. One of the things that is very special with this project and the... Jedna od stvari zbog koji su ovaj projekat i ljudi okupljeni oko Mirsada Tokače posebni je njihova iskrena posvećenost i objektivnost koja je pokazana kroz dosadašnji rad. And the objectivity that is being shown through their work, that they really want to come up with a contribution. Oni zaista žele da doprinesu ovoj zemlji i njenoj budućnosti. Oni se ne fokusiraju na prošlost radi prošlosti same i radi onoga što se desilo, nego u stvari pokušavaju doprinijeti budućnosti ove zemlje. I to ne samo budućnosti jedne ili druge grupe, nego cijele Bosne i Hercegovine. To the future of this country and not to one group or the other, but really to the future of the whole Bosnia and Herzegovina. Norway will definitely continue. Norveška će definitivno nastaviti podršku radu Istraživačko-dokumentacionog centra. I hope that people in this country, everyone, nadam se da ljudi u ovoj zemlji, pritom mislim na sve političare i građane, mogu ovaj rad vidjeti kao doprinos njihovoj budućnosti.